yang ikhlas. Abang tu, apakah penipu yang memberikan izin? Kenang begini yo ke YouTube. Sana ini. Kebaik bobol. Kalau kita lihat ready pompor sama itu pompor, jangan kabur. Remove defend. Beriak. Through ball yang kena UP. Terus. Gani jintri mukor dan bapak tri mukor relaki jarlah katu bro. Mama Maya passing baik, passing. Itu mesti ajar. Start nih kan. Baik dia to have corner dan Ayah, lumar ya. Sarot.
Pokrasnya ini aja mah pokrasnya aja. Ikan ardi kan. Sepelantar bumi itu. Pol meter ah. Ayo. Oh, tu Vietnam tu. Yo. Edron. Non scavrei per var. Nagapa ikitin ko ki ahli ikitin senior batin sehaba punya yang lain pang semua ahli ikitin aswa bagi dia bersama sepi ya ketiga trofi ketiga lagi ya sultan sibone nakabanta upai ba habagi pek juga rekom yele kai di jempi dia hak jing yale gidon ke jing job gidon ke jing rem
Di wadam skill ay gani. Ong nado mene menstep. Kibajab wadam skill sarong. Kibaremro wadam skill rem. Henry toshim ya ka sab ke jong pi bapin penangkam ho. Baum dei tang hamni ha RNS WA Henry equality bapinang kiu. Syaki wei patro ki playground ki bakam shaneng. Tementa ginang donbok hangni bagi dang doni ukongsan dan chief guest jogi badang don hadu kani ka por ka pamenta ka bangi oban sam ya kani ka prize ti angin Islam show ya ka por na snu bhaban khot ya I ba in aino ya kani ka trop ya ka prize aringkat bat kini ki trophy tinga khot ya ka tim lado jong ka under 12 menta usnem Arhajar Arpun Riu Kaleng Tangin ya ai ke jing thap ti bagi yo ban sam ya kadi ka trophy nang kong saka runners up kate ka Maujik LP School Kapten Sigababan wan chakmat gini thap ti ta Toya thap ti Tim kepala ado Jongunius nem Arhajar Arpun Riu Lengba kanika Independent Cup Kalek Chaka Nongkarai Christian UPS Kapten Singababan wan chakmat daga burom se kisit kepa chief guest kan ay kanika trophy Agulay Sibon am Hirip Tah Ginyawan Samno Ru Yaga Price Nakabantagi Senior Team Akabaki Artli ki team kumangalaong Kaji Yalakai Jongpie Kalalong Kaba Itanat Sikadeye Nakabanta Jongi Upajba Agari Kapor Teka Team Kabawan Baar Kadai Katang Tengau FC Siobha Bepinuan Syakmat Kerpat biang yai Dr. Reverend S. Bilindo Bin Syemi Kenika Pendaan Ayah ke Prize Kaya takti Akhot Cisendan ya Kapten Jangka tim la ado Nakabanta Kenika Independence Cup Mentaus Nama Ajar Pundriu Siwa Benuan Syakmat Saja sen kerpa di chief guest binna yang kenika trophy. Tangi lapoi sekabakut. Community begini simbanta. Akan dikasnam kebanuan Arhajar Pundriu. Kublai Sibon ngilap. Kane kajing yalang kajongi kalawai kublai Sibon